Chibay ule vain nun kong roi tuatan pathian thu Krista a chau ti kan ngai thale don ani he thu hi tukina hian lalpanen kanin pol na atan kan lo mangle theu don nia kolasa mi te hne na tirko pola le khathon bung khat chang som le pali thu hi lo ngai thale masa ila ama a chuan kan tlan na kan hmuani kan sual te ngai dam na chu lalpan malsom ro se amen ole mindu saktu te azara tluang takin nimin chonudar thum le mini som nia khan longtlai kan omna turmun kan thleng ta a pathian khongai na changin kan omna turmun thara kan omta ani kan lom hle mai min tong trai saktu le min lo ngai ventu te awangin lom thu kan sei ani le tukina hian pathian thu cha puimo tak mai Krista a chau ti pathian nen kanin pol na turata na toy te in kan zir ho le don ani mi hring hi mani in ngai hlut le mani in da san ol sam chi kan oma anol pui hian kan ni hel mai thei ti sa a kan din mun a that lai te kan ni na le kan thil nei te awanga mani in ngai hlut ve ngot hi a ol khop maya ma se ring tu nun kong nen ain mil thei si lovani chuti rol chuan kong ranga ke kan pen na le kanin thuam na konga te rong kan bol ho na konga te ti thave thokata kanin ngai lai le thei top chu ve nia kanin hriat laia mi te du khop lo emo mi te mit tlun zo lo chang kan nei fovin karing hetiang hi mi hring ni phung reng ani a hetiang hi kan tong fo thina kan za memo nuam lo ti na kan neya in thlarun na kan nei pha hial thina ni chuan he hi I hereng te ang u mi hring mit hi kan tlung zo don lo tu ma tha ful kan om lo in kil to isu I phak to ka I thei top I ti kha a tha bera a hlu berani mel thalo tan te lekha zir sang velem lo tan te ti sa a din mun tleu laklo le har sa jok te ta na te kan nun hlia kan lo sual to thin na awanga hlut na nei lo le mi te mu si le ngai ne hlo riawa in hriat na thinlung kan nei lai po in kan hlut na tak tak jok chu kan ni na le kan thil nei te kan thil ti a te ni lavin Krista a chau ani ti hi kan hriatlat apuimo ani tin te na rang oma buk na rang om boka ma se on lam nei mi hring te na le buk na hi chu arin tlak tak lo fo thina ni chuwangin lalpa thlir na le te na hi kong eng kima kan man ruwa ber ani angin arin tlak ber bokani ti hreta ila Krista a chuan I thlin lo na kha lalpan tlinga apom chi a I fel na po Krista a tho ani a I moi na po Krista kaltlang zelin ani ama a chuan itlan na I hmu ani isual te ngai dam na chu Krista thisena khan I hmu ani avalu em lalpa ro pui ber ro se isual chungpo a mangai tu che an oma I hluwa I suan thi chan tlaka che angaya ita na athia I tur aya tuara chuwang chuan alaka hian I hluhle a mangai ini a hriat reng ini a malsom ini a lalpan akalsan ngai lo che ani chuwangin tukin kan devotion atana chuan ihlut na siam tu Krista a inchunglut vekla ama hi hrerengang cheti hi lo ni le ro se lalpa na thu kan zatan malsom ro se amen itong tayang u lalpa chung nung ber kan pathian min mangai tu
tukina hian thupui poimo tak mai Krista a chau ti kan lo zir ho le ta i khongai na kan chana wangin lom thu kan ron soya lalpa khongai takin nangma a chau hlutna nangma a chau moina le nangma a chau engkim ma engkim imit mua kan ni na a om tlata wangin khongai takin tukina hian kan moina tukina hian Krista a chau hlutna kan nei ni ti ria a lali suwa ngai sanga lali suwa du ber tu du than na sang ber hlan zel tu kan ni theu thi nan kan za in min tran puyang che min mangai tu kan lalpa Isu Krista mingin kan ti le amen lalpan malsom theu cheu ro se ni le nom le vek ule